ngabe Richards Bay izogcitha ukhamba na kulaba bantu abangaka khumbula ekugcineni kamaqembu ebhekene iqembu le Kaizer Chiefs lashawa ngamagoli amabili eqandeni ubani ukhumbulayo umdlalo lapha ke Kings Olithini Stadium igoli lashawa umcineka ngikhumbula kahle sacela uxabana indaba emnyama nayo umcineka ngisho uthi alikho igoli lingashawa inkomo bane igoli lenkomo ngeke ulikhave kodwa ke nina bengwazi sibonge kunina konke nikhona sikome ulimi lwebele siphakathi nenkundla 1972 libunjwa iqembu nansi iKaizer Chiefs efika kokuqala nqa kwelengabade ifika kokuqala nqa eZululand asazi ukuthi ke mhlawumbe lolu hambo lwabo lusha kangaka lozobabeka phi na sibonge kuJomo Biyela sibonge kumkhosana akuyona iCity Stars nakuyona lapho ke Intercity wesikakanethi ashola suka lahlala umdlalo omkhulukazi kuphethwe iPremiership lisegazini iqembu Richards Bay phekele neqembu iKaizer Chiefs ude manikeni kumsongo lakhe zindala zombili siphume phefene sihamba ngomoya emakhaya songena kanjani iphupho lami ngimncane uphumlane kulinapho Sandile umfowami uthi hey nami ngangifisa ukubalwa nabantu abethula ezemidlalo ngibonge kwiMovers yena ke Mtithuba amdavu umfoka Vilakazi eSikhaweni College babeyenza lento ngo-1983 kuvulwa iSikhaweni College of Education sakhipha abantu abanjengo Zipho Dlangala best mwana angikho lapho ngithi nanti alihamba nayo uChislede ekaphansi ke noCaston Serinyo yanyakaza Mhlathuze Sport Complex Tinan Solomon wenza i-50th cap yakhe namhlanje uma ngabe eyitukula lapho ke yena umfoka Otieno ungokutabuka kwelaseKenya uSirinyo lombonayo on a CAF Champions League medal lapha kayithatha eseqenjini leMamelodi Sundowns simkhoma namhlanje la enkundleni kaze enkulu Mhlathuze Sports Complex Mawuthanda Richards Bay sukile umsebenzi nangosilva akinqola beka ngale amaphesheya enkundla yakijima inceku ayikhona kaSlemfana hamba cross na kodwa phakathi nenkundla kumisibhamu kwindodana kaSidwe Mabuwa khona nanti aliyophuma ngaphandle to save ikhona kick khona bayithola beKaizer Chiefs ikhona kick yokuqala Okuthe Ntambama uma uyazi inkundla yasempangeni rugby club eMikley Kelly Park eduze ne-swimming pool yakhona empangeni yilapho bebesiqeqesha khona kudlala iqembu leFlamingo kukhona uThabane umfoka Nkwanyana uDamara ngokwaziwa udabuka kwelasemacekane ophethe iqembu leFlamingo othe hayi bafana ngiyandedela anomthu umfoka Mayise okuyona impangeni legends okuyibona abasebenza leya nkundla hey waqopheka umlando izolo wena kwaZulu bebheka ukuthi ngempela na kuyabe kwenza beqinisekisa shayiwe lide ibhola icross ingena ngamakhanda Kaizer Chiefs efona intebilana kodwa bathi abafana baseRichards Bay lutholubaziwa ikhomba khona futhi uChristopher Crescione othi enye ekhona kick ndodana yakhe lapha ke uFabian McCarthy siyamkhumbula kulona iqembu leKaizer Chiefs ngaphambi kokuthi abe lapha ke kwiSundowns ngaphambi kokuthi abe lapha ke kulona iqembu leBloemfontein Celtic nyaselesele mwana bawushebile siwelele samasokolana enkundleni enkulukazi ebekiwe phansi njengamanje lizothatha ibhola wayo Kaizer Chiefs ayifaka uSerinya qhamuka ngekhanda uhede sakdefend lafika kwimvana ethinto kancane futhi yena lapha ke ushinga yabira kuyona futhi imvana efaka ngaphakathi kodwa nangusibangana ininga uIan Atieno alaza kabili kathathu mfana waseKenya uthangibona umuntu ngidlala umdlalo wami we18 11th kufikela no 1169 minutes ngizodlala lo mdlalo nginika umcineko uyifaka isicathulo eyishomisa ngaphambili phezulu efika kuLundi Mahalo ayishishiliza ayibeka kuSanele Pams yasondela uPans ayihamba ngale kuyena uSibani umfaka Mtunga afaka ihuka lecross ekhipha Kaizer Chiefs eduma inkundla fika kuyona inkeshemba elikhiphela ngaphandle inkeshemba yathatha futhi yena uSirinyo umdabu lamasulumane totally goal kick Impofana totally goal kick Impofana Ufaka ujersey number 10 ufaka ushuka Mkuyo Staples the president kwechamo Sibangane na Sibani Mtungwa
uyaziwa ngepace, uyaziwa ngesivinini, awumbheke nje ufika uthuthi kodwa-ke ukwazile uSirino ukuhlehla abuye azolekelela udinga lakhe lasemuva. Yena-ke lapha-ke uAugustina asenegoli nje elilodwa kule sizini. Simpofana ethe izoya ngomgqibelo ayikhona, bathiwa nje 3 o'clock ngehora lamaphisi, angangisho ukuthi ngithini. 3 o'clock ngehora lamaphisi indaba isuka, kodwa nangiseyinyuka naye lapha-ke uShinga ezama-ke ukuyibeka kuyena uFlavio. Suka umsebenzi barase Portugal, shawa laphuma ngaphandle, bathola enye-ke lapha-ke i-throw in. Athi inkosi yamadefender uyena umgcineka Silva washaya igoli. Bedlala neGolden Arrows kabili, amaqembu aKwaZulu Natal akawanike ithuba, namtho liphakama kodwa u-Etienne ayithatha nje kalula, ayena ishiya phansi futhi enqala kuyona lapha-ke Richards Bay. Tato Sereno wathi Sibane Mtungwa asenze kulula, sikhiphe ngaphandle lebhola. Khaba yamazi abaningi nakuyona iDuma Foundation kwelase-Port Shepstone. Sukile umsebenzi Flavio kodwa nokho lapha kuyena kuChislede ngena ngaphakathi lapha ngathi akakhahlela yena lapha-ke uvele by kodwa nokho bathole enye ikhona khikha beqembu leKaizer Chiefs. Sakavukela umchilo wesidwaba uThembela Sikhakhane angohlaka uSani Mthethwa naye experience yakhe simbhekile umfana. Manje nje uyabona ukuthi-ke isimo siyabavumna lapha-ke abayo-ke Richards Bay ngokwenkundla. Xoxe nomfoka Dukes, umfoko Robin uthi kumina, hey ndoda 120 90 meters umehluko omkhulu lowo. Abaningi bebemathinta nyawo ngomdlalo udlala kule nkundla, kodwa nakhe umfana waseNgwelezane Jomo Biyela usekwenzile afikela ngale kuBruce Umtakabuvuma athe uthi yabuya embe kwesikhathi eside engadlali. Yathi Orlando Pirates unganjani ngesithi ukubhabhadisa, kodwa ke ngeke lapha ngoSolomon wenza umdlalo wakhe-ke wamashumi-50 kwiKaizer Chiefs. Yathena kamnandi inketshemba yashiya kuSilva yagincela kuSerino ebuyisela kuSilva, kodwa banqamba ukudlala beKaizer Chiefs. Papi Zothane khomba ugcika uyagcaka ushiya ngalazi ezophoswa phansi yena lapha-ke uSolomon futhi, kodwa nansi yalifika ngapha phansi kuyena uSanele phansi wayalula ufuna uLundu Mahala uvuma ngeke esipalini. Bruce musukuthenga imbuzi ngenja. Bruce musukuthenga imbuzi ngenja, singayazi kwayona mbuzi le uthi binephomede. Hey Mthethwa Serino gibela isitimela somoya. Serino thena ngaphakathi waqinqa washiya phansi ngale kuyena uChislede wanika uFlavio bamcindezela phambi kwakho uCristori wathi ginqana ngidini phambi kwami. Thola i-goal kick njengamanje wayo lapha-ke iKaizer Chiefs bheka umcineka engene phelela uyena-ke lapha-ke uChislede amcineka benaye-ke lapha-ke uFlavio Silva emdlalweni omkhulu ngendlela benesikhathi eside-ke umcineka engadlali wakora-ke lamaqembu ebhekene ngesizini edlule lapha ngeKings Olithini Stadium. Thethwa kodwa-ke bamkhuzile umfana wasemtshezi owavela-ke lapha-ke kuyona-ke imidlalo yaselenge. Devo eplazini kwejamu ayibuke inkeshemba hamuke igcike igcaka icha izandla ethi ayikhona isho ngesikaka mlomo sayo, kodwa-ke kuyena-ke uSibani ake sibheke uMtungwa wasikaza weqa waginqa wanqaba uMthethwa. Chitha yonke into eqhamuka phakathi nenkundla, ugcika uyacaka ukhomba uyakulena uSirino ungenile futhi uSibani yabuyela kokukhanda lemali. Asibheke umfana wasemtuba lihlokozwa ngekhanda athola i-corner kick abe Richards Bay. Shayke kuyena lapha-ke Siyabonga Shinga, Bradley Cross, Adrian McCarthy enhlezi yami salokhu ekhala ezimathonsi aleya defense.
njengamanje ngibona ke lapha kabayo ke Kaizer Chiefs bezama ukuyivimba le bola kodwa nansi ke lapha ke ebethembo bovuleka be-Richards Bay akhona be-Sundowns abahamba naye phale nabe-Pirates abahamba nayo ke lapha ke i-Richards Bay ababangakanani abantu be-Richards Bay kodwa ke lezo zinto zikhona kwenzeka ngisho phesheya kwey'lwandle Man City Thuba ekhona hey nangu Shinga ndiyavuta eplazini kujamo sanele bounce phakamisa isandla ufuna ukuyishaya ibeyile ilupha yaphakama kepha ikhipha futhi Silva enye i-corner kick enikona ufuna ke abayo Richards Bay Nkosinathi Mgcineka Simphiwe Mgcineka ake simbheke ufaka ngaphakathi uSibangani Zulu xosha umhlolo ekhaya Richards Bay phakamile ibhola Solomon ivimbile Sibangani Zulu kisha ngaphandle ushinga thanda kubanzima yanqonqoza iKaizer Chiefs yanqonqoza laphana ke iRichards Bay elokhu yagcina ukuwina ngithi ngaye November khanda le mali Sibangani Zulu ayishiya ngapha kuSibani Mtungwa wayithatha uSolomons asala kuSilva Chislet bola yakhe imhlulile Antol balite futhi bola kusanele Palms engaphesheya nenkundla ayizungezisa kahle abayo iRichards Bay kodwa ke akekho ufuna ukufika emlonyeni wamapali bobabili ungafunga ukuthi inkundla bayayiqala kepha Richards Bay inkundla yabo yasekhaya asikababoni bewulawula umdlalo Bradley Cross ngikutshelile ngale defense ngathi ayinambithi smart kodwa ke uBradley Cross khombisile ukuthi ke semkanti ubomvu kulo mdlalo beka nje udonsa yena uMahala isandla ke lesiya esikade sikhalelwa abayo laphana ke baphethe ke umdlalo Nkosinathi laphana kuSimphiwe Mgcineka ayishiya kuHlakosani Mthethwa obuke nje ke laphana ngemidlalweni emihlanu lamaqembu edlalile akuzange kube into elula uma ubheka nje ke laphana ke Richards Bay ayinqobile kanti ke ahlangana lamaqembu akwehlandla leshumi ihlandla lesishiyagalombili la iRichards Bay yanqoba khona emidlalo emibili Kaizer Chiefs yanqoba ke yaba isithupha kuyakutshela ngempela ukuthi ke imidlalo iyayivuna laphana ke yona ke iRichards Bay endlaleni ke la uma lamaqembu ebhekene sibe nama-red cards amathathu laphana ke uYusuf Magula noRee Fosler abanye babantu babethola laphana ke wona ke ama-red cards kulo mdlalo lokho kuyakubekela ngempela ukuthi uma ngabe ke lamaqembu ebhekene kusuke kuzinkani zababili Sasco azama ukuyicela indlela kodwa nanti ibhola lakhe liphuma ngaphandle yena ke laphana ke uThulani Gumede umnguni uyeyeye uqwaphe lo esimbonayo izophoswa Usibani Mtungwa thathwa inkeshemba umfoka Mthetha thinta bewaphathi futhi lakhishwa kamnandi ibhola uLauntia ayona laphana ke Kaizer Chiefs throw in futhi yayo ke Richards Bay khanda le mali icole eduze kodwa ke uSibani wahluleka kuyifundo ithinta kancane futhi uSibani wazama ukuhlikihla Sirinyo igoqo ibeka laphana ke phansi yabuye kuyena futhi uFly Siba nangezama ukuhamba nayo wahlita futhi umuntu oqala beka phansi kena uSilva xoba kabili kathathu Sirinyo waqalazi kangabona umuntu wafika waginqa beka ngale phansi kena uAiden Makhatha idudula igrass khatha laphana ke ibeka phansi kodwa nansi ithinta futhi ibeka kuyona ke imvana Chislet umfana ke wayigijima eqenjini layo laphana ke Southampton team laphana ke kula Sengilandi uChislet qhamile laphana ke Mabuya athola i-goal kick yayo laphana ke Richards Bay ndodana kaSidwen Mabuya
Mabua laphana ke kona ke Solo Chislet ke udabuka khona la eNingizimu Afrika uyise ubeqeqesha laphana ke iqembu lama Metropolitan Police laphana ke edlala kulona ke iqembu lase Wimbledon yena ke umfana Chislet ke insizwa ebonakala ke ngokudabuka la eNingizimu Afrika ke uyinqabile ke i-offer laphana ke kona ke yona ke laphana ke Motherwell nakuyona ke laphana ke eScotland kanti ke ngempela ke ungumdlali ke osenomuhla endlela ongakazi uyibona kanti ke kuhle kulona laphana ke iqembu layo ke Kaizer Chiefs kanti ke kumnandi kutelele nansi alihamba futhi ke osukela umsebenzi quick one to samba nje nayo lapha ke ibhola qasha yabeka phansi futhi Paul Masbam liyandawo thetha kamnandi ibhola uprivate futhi yavinjwa umthethwa thintekile umthethwa lapha ke uthuna Pempe ibhola ngale Kaizer Chiefs uthuna Pempe ibhola ngale Kaizer Chiefs Staples eplazini ngojamo indaba yakhe indaba yethu your story is our story ngiyakela futhi umthetho eqhamuka bemvimba ke lapha ke benayo lapha ke angeke ukumete umfana ke ogijima ke kulona iqembu le Coastal College bayama Coastal ke eThekwini Coastal ezakhe lapha ke uMantayi esimazi kulona iqembu leArsenal uma ngempela ukhuluma indaba yokufika kwiPSL ngomdlali Thinto Mantayi lapha ke election la kwaMakhutha yakwazi eMakhutha koGaleria mfowethu indawo eziphambili kanti ke nakolo kuye ke la uChislet ekade ngikutshela ngaye umfana uyise uDuncan kanti ke lizophoswa uyena lapha ke uThembela Skakala ngokudabuka emahlabathini olundo olumahlekihlikile phezulu kwelakithi njengoba ke nhlokozo nekhanda nanti alifika kuyena uSireno khona ke balikhipha kwaye lapha ke Kaizer Chiefs sibheka ukhanda lemali athakishini kade ke manje kukhanda lemali sibheka uGumede ayikhona Gumede uthola goal kicker abayo ke la free kick lapha ke Kaizer Chiefs ahlele ke amathemba manje kubalandeli sasasa bebenalo ithemba babenalo ngomdlalo lapha ke selithanda ukwehla kodwa ke sibona uSireno futhi ezama ukunyuka nayo lapha ke uChislet ayibeka phansi futhi yabeka yena kuChislet futhi thinta kabili kathathu enika umthethwa sibongiseni umthethwa thola free kick phambi kwakhe uChristopher Christori Kaizer Chiefs first round banqoba abe-Kaizer Chiefs kanti nakho manje babheke ukuthi uma benganqoba namhlanje kuyoba ngokwesibili beshaya amaqembu aKwaZulu Natal ku-first round no-second round bakwenzile neqembu le-Golden Arrows kukora umdlalo yedwa okungiyena uFlavio Silva Golden Arrows naye nomdlalo kusasa yewe mahala Lundi Mahala bhekene na-Adrian McCarthy thanda kubanzima Richards Bay eMhlathuze Sports Complex la esikhona Vuma muhle Pramide che da prendere Polananti al primo ma poi Vuma akayikhohle sukela umsebenzi nangiya ke lapha ke umqeqeshi akabekhombe njalo nazi lemvana phambi kwabo nzima mbeka phansi free kick futhi
ayitholile-ke lapha-ke le free kick abe-Kaizer Chiefs sibeke ukuba bengenza njani-ke ngayo. Bradley Cross udlale-ke kakhulu eqenjini le-Maritzburg United, nange-ke ethola indawo yakhe emveni kokulimala kuke-Inacio Miguel ngayo-ke warm up. Hambile lafika kuyena lapha-ke beke lapha-ke phansi futhi Vuma Serena ayidlala abayinde futhi Paula cross inhle ala kwaphetha nange-ke lapha-ke uFlyvo Sereno lokhu njalo ekhombisile alokhu ethande njalo baya-ke lapha-ke phambili bekhomba njengamanje lapha-ke u-Ian Aitiana othi madoda sambeni hlakozwa ngekhanda abuyela phansi futhi kena uSereno onomdlalo omuhle. Solomon Shayintingwe Thato Gumede ngena nalo ngaphakathi umqobo wokuqala ayifaka lapha-ke wathatha umthetho ibhola angeke kube inkinga kumthetho leli. Sereno thole free kick uMoses Mthembu banetsekile abe-Kaizer Chiefs stavuze eplazini likaJamu nakangiyala umthetho ufike watripha-ke lapha-ke umuntu yeke lapha-ke bemthinta umthetho alokhu njalo-ke ehambile-ke yena-ke lapha-ke umthetho nalebhola. Sibangane Zulu ubuya-ke ukuyothatha imiyalelo Manse-ke lapha-ke free kick ezothathwa Bruce Bovuma hlela utonga lwakhe shawa yabayini Peter Vuma bomuhle umsebenzi wakhe uBruce Thuba save kaVuma wake Tumahan hey wake Tumahan Tebe plazini kaJamu shaya-ke lapha-ke wabuyela ansi yale short kaphansi wenza uMahala ezolanda ushintshi. Hayi Mahala hayi nsakavukela umchilo wesidwaba wenza akavukela umchilo wesidwaba amawala yeka kwanyakaza hey technology zokumangaza ugejwe Bay kodwa unyale Orlando khona technology buya kaneno impela siyakudinga ukuphucuka kodwa hayi lokho nje kodwa-ke uMahala ngempela-ke washiya siqhemile washiya siphemile kodwa-ke nansi futhi counter namo thathiwe ukhanda le mali yabeka uSolomon waginqela ngale uCross futhi Bradley uhamba nawo ubuka imizamo lapha-ke yona-ke Richards Bay nayo-ke Kaizer Chiefs nangehamba futhi wena-ke lapha-ke uChislade yangena phakathi kuyena lapha-ke ushinga futhi ayishiya kuSibongiseni Mthethwa wagoqa kabili kathathu Mthethwa yavuleka kuyena-ke lapha-ke uChislade washiya kabili kathathu Velepai futhi phakamise kamnandi ibhola wayikhipha uSimphiwe Mcineka elizoba yi-throw in ibhola le-Richards Bay. Papi Zothwane abukeka ngathi yena-ke osesihlalweni namhlanje unaye lapha-ke uRonnie Gabriel
nomfoka amagagula baxoxa zona-ke indaba zokuthi-ke mhlawumbe yini engabasebenzela kodwa-ke Kaizer Chiefs ibukeka ine-plan-ke namhlanje ngoba-ke ihlezi laphana-ke emuva kodwa-ke kuze kube manje asikaboni i-Kaizer Chiefs ikhahlelela ipali kuze kube manje kanti-ke kuyacacela ukuthi-ke mhlawumbe kukhona abafuna ukukwenza kodwa-ke ukuthatha iphuzu ukuthi kanjani-ke kasazi. Richards Bay ngakwelinye uhlangothi inabadlali abane-energy othola ukuthi-ke la le energy iya ngokuya-ke iyaphela mhlawumbe too much of information-ke kubona thanda-ke ukuba incane kodwa nansi abencenga-ke abe-Kaizer Chiefs bafuna ukugqobhoza udonga lwayo laphana-ke udonga-ke la lo-Richards Bay kodwa-ke kuyala Ian Etienne angithi yayikhiphela-ke ngaphandle iyofika laphana-ke kuMoses Mthembu igqula kabili kathathu yafika kuMabuwe wakinga nika uSireno watshalula uthatha uyena ukhanda lemali hluthiwe uhlakusani Mthethwa angithi encenga futhi i-Kaizer Chiefs ngenhlelo ya-run ubani oqhamukayo uyena laphana-ke uvele bye etindoda nice tanqawumbu uThembela Sikhakhane phoqa ikhona kick uThembela Sikhakhane banethemba bayo-ke i-Kaizer Chiefs manje nokuzethemba sekuqala-ke kubuya kwabayo-ke i-Kaizer Chiefs emveni kokubhabhadiswa ngayo-ke laphana-ke u-3-0 iqembu le-Kaizer Chiefs ubani oyekhohlwa eyellows abasukile kuyona i-Steelers sebedlala imidlalo emithathu mawubona ne-CAF Champions League laphana-ke ne-CAF Confederation Cup lapha-ke yabadliwa khona abayo-ke i-Kaizer Chiefs nqobeni kwabo bagcina umnqoba kwi-Arrows ngayo-ke u-1-0 return fixture laphana-ke e-FNB Stadium Sibongiseni Mthethwa thathe kalula ibhola uyena laphana-ke uZikhali phumele ngaphandle ibhola lakhe ngeke laphana-ke uSolomon abalandeli athe shaye ihlombe lokhu ishile ingoma kumente naye ukhona laphana-ke phansi mile laphana-ke uSibani Mtunga efika kuyiphosa ibhola enkundleni enkulukazi Hlatuze Sport Complex ila isikhona wanqaba futhi laphana-ke counter now ubani ophumayo esiyasivinini bamshiyela 5 fingers ucola umunwe waqabuka ubuso kodwa-ke laphana-ke isivinini kuyona laphana-ke Richards Bay kwasisikhathi kuyadinga ukuthi uma ufika kuleziya ndawo ubekezele bekiwe laphana-ke phansi futhi thintwa kabili kathathu ibhola enyaweni zakhe futhi Mrayimane shokozwa ngekhanda nale khanda futhi yena-ke laphana-ke sukela umsebenzi Thethwa ngenxa njengamanje yena-ke laphana-ke Simphiwe Mcineka Thembela Sikhakhane Simphiwe Mcineka Hlozo Mcineka futhi kwaba nzima yena ngomtekhoba inyoka Etienne McCarthy goga gere ya trekele bannawe ka mokgo aowa bannawe kumete uyapanisha umuntu uma esenza ingadlangadla ephutha elingaka ya Devils eplazini kujamo futhi eplazini likajamo benche nayo laphana-ke Richards Bay win bayigcine ngoNovember namba abalandeli-ke abakhona namhlanje la enkundleni kuzobheka umdlalo 10,500 tickets odayisiwe kodwa-ke 9,678 abantu abakhona lokubheka nje ayikhona osigqoko sesithuthuthi kuhle kunjeyana
omokahaga naye ifikile izowubheka umdlalo kuri ngempela-ke ubaphetheleni njengoba ubabheka nje abalandeli nambo vele kube khona bewubhekile umdlalo bani bengathemba ukuthi abantu bengaphuma ngobuningi ebukaka bawubona nje-ke laphana-ke hawu Ruchi mntanami ayawushiya imnyama ibomvu kuseyiruchi leyo hayi Ruchi mntanami Ruchi mntanami fihlwane mntanami ngeruchi angisho ukuthi ngithini kodwa nje hayi nakhulumi kusemoyeni oluthi ebese bekulanda kanti-ke kunzima kumlandi ekutheleni abalandeli-ke baphuma ngobuningi la eRichards Bay enhla nelakwaZulu Natal ukuzobuka umlando uqoshwa iqembu le-Kaizer Chiefs lizonyathela okokuqala kwelakwaZulu lizodlala la uMaspam Mbongeni Ngema uyena wayazi athi Melo Yellow athi 10-10 Zimande yaqala kanjalo le ndaba Michael Pizza Dlamini yaqala kanjalo le ndaba waka Dikwebe Sylvester City Late Maweti Ule qala kanje Samora Khulu vele bayi shehlile umfana kodwa nangomahale phuma nayo ekana fana ngephansi quick 1-2 ziyangena ama-Richards Bay sanele phansi ukuthi seyicela indlela buyela ke phansi kele Moses Mthembu wayidlala phansi kele uGumede seyishiya kusalele phansi wahlikihla uphansi wasethemba uphansi walifaka umjovo uphansi washiyeke laphana kusikhakane khona nokho wathi eyilupha yawufika kuyena uvuma athi ngimdala kulo msebenzi Skamini sehora kuyacaca ngempela ukuthi amaqembu amabili awehlisile umgeqo uyasinda amakhathi futhi shayithatha athi ukucobisa kanti-ke iphela-ke uvuma yabona ukuthi-ke i-game time imshayile senesikhathi engadlali uthe fika kwidabi hayi bamthela izimbamba hayi wenza usimbamba hayi simbamba 3-0 simbamba hlokoziwe ngekhanda futhi ncingo njengamanje phansi yona-ke i-Kaizer Chiefs futhi Kaizer Chiefs isihambe 625 minutes ngaphandle kokungenelwa igoli ekuhambeni kuyasho ngempela ukuthi-ke igoli irekhodi labo lihle Duduzi Shabalala ongomunye wabantu obalekelelayo uma ngabe kukhandwa amathuba lapha emashumini amabili nesikhombisa kodwa-ke akakaze simbone namhlanje nangoMakhathi enika-ke lapha-ke uGumede wathi woza sambe yamvuma ukusaba uMakhathi thole free kick uyena oyijojenga uMakhathi Makhathi uzalelwe injendlini Makhathi uzalelwe injendlini Devils Plaza Ngujamo bheka nje uma ngempela-ke Richards Bay ishintsha ikoranga la hayi kuyoba yiyona engomele fana wasevenda Moses Mthembu Cape Stars emzeleni ayihlikihla phakame kamnandi ibhola nalikhanda kodwa-ke Mthuneka usehlehlile ulaphana-ke emuva Vuma wenza okulula wayilusa nje Bradley Cross Silver Mabu Shing Indes get up phana-ke uGumede khanda lemali dlale kabi Sereno Gaston Sereno kinqa kamnandi uSereno Solomon akazange chitha isikhathi efaka phakathi ebhokisini hey binhle icross yakhe laphana-ke
uDylan Solomon kodwa ke yanqaba enhlanhla anyway Kaizer Chiefs futhi Shayibata manje kana phela usibongiseni Mthethwa kuzelwe manje Kaizer Chiefs ayikaze izame ukukhahlela epaleni ezokuphepha iqinile zingaka ya sukile umsebenzi uthathile futhi thathwa uyena lapha ke uMthethwa Thethwa Mthethwa nansi yellow card ambona ukuthi ke lapha ke bambe ke ibhola ake simbheke la uMthethwa ethola ke yellow card yakhe angeke udlale ke umdlalo wawo ke abalandelayo abayo ke Kaizer Chiefs yellow card kuyena lapha ke uMthethwa sukile umsebenzi Batha Katya ngena ngaphakathi 10 muhle umdlalo ezandleni zethu nina Bengwazi wasuka umsebenzi Cakuliwe ngena ngaphakathi ewa Madoda aphuma ngaphandle lapha ke ibhola abalandeli bakhona nina Bengwazi bakhona 9678 njengoba babona nje idlanzana yazi abantu bazokudayisa Mamelodi Sundowns njengoba kubeka nje ushiya mntanami eyinane kwantombela lapha ePhangifa sisika MJ ke lo mngane omkhulu wendodakazi yenkosi lapha ke uSidwedwe vala unxeba kwabiyela uPhangifa siyakhothama inkosi uye ke lapha ke usisi lo kwantombela ombonayo befunda ePhangifa kwesikamngoma ezulu fakela ichesi lempufane mahlama pass free kick futhi Devils plazini ngojam wena so fasi Devil plazini ngojam ngasixakwe lutho angisiya lapha ke na le shot ke bengalo lapha ke kuthanda kwanzima Skaphansi kwemzuzu esikhombisa ngaphambi kokuthi ke uphele umdlalo somelo sokuqala iKaizer Chiefs kube manje ayikaze ikhahlele epaleni Richards Bay igeje imnqayizi vele ethuba obengathi ngempela ke kumanje abesikhuluma elunye udaba uLundi Mahala insaka vukela umchilo wesidwaba ukuthi ke yena uma izobhekana nepali uzobageje kodwa ke namthi alihamba futhi ke ibhola kodwa ke nanti aliphakama futhi ke ibhola lizodliwa ngamakhanda kodwa ke nansi ke lapha ke sukela umsebenzi yabeka lapha ke ezinyaweni ayona ke lapha ke
bira-ke laphana ezinyaweni yakhe uMcCarthy futhi kodwa-ke nange uBradley Cross wenze njani-ke laphana-ke uCross zama ukuqalaza wayishaya kamnandi iCross laphana-ke phakama futhi Favor eyikhona lihediwe leya bhola Kaizer Chiefs awu nayo Kaizer Chiefs ayisafani noma uyalibheka igwenje le-Kaizer nangu-Ashley Dupree okuyena muntu esingambheka naye Mfoka Ndlovu nampa noMunari bakhona bafana kodwa-ke mhlawumbe bayazi ukuthi-ke yini-ke laphana-ke abayo-ke Kaizer Chiefs-ke mhlawumbe ngahle-ke ibasebenzele mawubuka bona laphana-ke oThabiso Monyane oncobo-ke laphana noNdlovu nomntu Shabalala kodwa nabo bakhona kodwa-ke kasazi McCarthy-ke lo omunayo uyayithatha-ke indawo uyayikhomanda uyayilawula isinge yakhe laphana-ke manje njengoba-ke sisemdlalweni omuhle endlela wakazi uyibona uyena-ke laphana-ke uJomo Gumede super kamunwana ekhomba ngapha ethi phakamise kamnandi ibhola yahlokozwa ngekhanda yafika kuyena-ke yena-ke laphana-ke uXakusani Mthethwa Sereno Chislet hayi khona Chislet phakamisa izandla imvana athi hayi ngosuku lwesithathu bafana bekunzima kodwa-ke ngithi ngiqinisile ngithi kini sizolithola igoli ngiqinisile ngithi kini sizolithola igoli ushimvala Ansindwa imane hlokozwa ngekhanda ayibeka phansi imvana futhi hayi kathi bayisesiphambanweni ngekani-ke manje hayi bafuna ukuyibethela manje yellow card kuyena Mcineka Simphiwe Mcineka ayisibuke na siyake laphana-ke Mcineka kubanzima-ke ukuthola ukuthi umdlalo wasemuva uthola i-yellow card zingakashintshi khombe njalo Mcineka abalandeli-ke abakhona-ke laphana abazile kuzobheka ukuthi iqembu libaphetheleni nabo nansi-ke umfobo kaMdawunge zokubheka nje uKaizer Junior nangiyake naye siyambona bahlezi la zikhana Bob Steak ngwana wamele Khulukwe yena-ke laphana umbonayo kwenzakalani lapha thintile shani thintwa kanjani Bob la bani uthintwa amenzeni Bob la yalikhanda eceleni ngepali amenzani bani uthintwa Bob Vuti a plazino Gugiamo anche che da prendere McCarthy e set piece intle pega lo sbego anche lo sbego ezayo ke Kaizer Chiefs bezithi ke inhlanhla iyavuma manje-ke uyena-ke laphana-ke ukhanda le mali Lundi Mahala phumela-ke ngaphandle lebhola Jomo Gumede omunye inyawo kuyaqaka Gasa uthi siphosela laphana Silva Lavalette Pola Chacho yena-ke laphana-ke Tagliafico uZikhali
Mthethwa kodwa-ke Sereno ivimbile leyabhola Sibangani Zulu Hlakusani Mthethwa buka leya pass yaphuma ngaphandle enyaweni zakhe lapha-ke uCineka yabuyela emuva futhi wayiphakamisa ibhola suku umsebenzi nale bhola kaChislede Sereno Chislede kwehla enhle i-cross Sereno akazange amthole kodwa-ke kwaba nzima futhi eplazini likaJamu siyake laphana-ke la bhola yakhe laphana-ke uSereno Ncindezi kwabe Richards Bay Zikali free kick futhi Skakane Stevos Bazinguchano Bradley Cross Donzile gibela kumuntu wenza lokhuyana nalokhuyana kodwa-ke khona ukusho yena-ke laphana-ke uBradley Cross onomdlalo omuhle kodwa-ke sibheke-ke laphana-ke uVuma Banse Kisho yena-ke laphana-ke uShinga Sibonga Shinga kick yokugcina esomeni sesibili sokuqala sithemba ukuthi-ke mhlawumbe sabuya-ke manje phakamile-ke laphana-ke ikhanda futhi umesibhamu eyikhona-ke sikhali Mamba uVuma kodwa-ke uphelile-ke umdlalo esomeni sokuqala siya ekhefini kuyena-ke laphana-ke uNorth umdlalo-ke ngempela-ke obanga nzima ongazange ube lula ney'nabe ngikwazi qhude manekeneke nike esongo lakhe uma ubheka nje-ke laphana-ke awuyena-ke laphana-ke yena-ke la i-Kaizer Chiefs mabuka nje-ke laphana-ke endane usinda ngendlela ongakazi uyibone uye-ke laphana-ke awufoka bongibuka nje-ke la nampa abalandeli be-Kaizer Chiefs abakhona nayo-ke i-Kaizer Chiefs nayo benethemba lokuthi mhlawumbe ibingenza kangcono-ke laphana-ke eqenjini kodwa-ke kuyasinda nina bengikwazi ake sigcizelele bakwethu sithi Richards Bay North Kaizer Chiefs not Phumlania sibona ngisombenza
Icon City. Icon City. Icon City. Icon City. Icon bomnantik tele danza alhamba fitke wasubira umsebenzi quick one to samba njena unapanga kwa crossa yabeka pumps through mas pamlianda tata kamnandi bola ukazo fuja vinjo mtetwa tintelile mtetwa lapanage otuna pempe bola ngerekeza chips wasubira umsebenzi quick one to samba njena unapanga kwa crossa yabeka pumps through mas pamlianda bomnantik tele danza alhamba fitke wasubira umsebenzi quick one to samba njena unapanga kwa crossa yabeka pumps through mas pamlianda tata kamnandi bola ukazo fuja vinjo bomnantik tele danza alhamba fitke wasubira umsebenzi quick one to samba njena unapanga kwa crossa yabeka pumps through mas pamlianda tata kamnandi bomnantik tele danza alhamba fitke wasubira umsebenzi quick one to samba njena unapanga kwa crossa yabeka pumps through mas pamlianda tata kamnandi bola ukazo fuja vinjo mtetwa tintelile mtetwa shawaya bayini kija vuma domosha msebenzi wake upruze tupa saiga vuma wake tumaha shawaya bayini kija vuma shawaya bayini kija vuma domosha msebenzi wake upruze tupa saiga vuma wake tumaha shawaya bayini kija vuma domosha msebenzi wake upruze tupa saiga vuma wake shawaya bayini kija vuma domosha msebenzi wake upruze tupa saiga vuma wake shawaya bayini kija vuma shawaya bayini kija vuma domosha msebenzi wake upruze tupa saiga vuma wake tumaha wake tumaha wake tumaha wabanzima yandangumtekho binyonga Etienne McCarthy khoga kere trekel balnawi gamkho wabanzima yandangumtekho binyonga Etienne McCarthy khoga kere trekel Yanikana Telen Bepali Amenzalo Wabantu Popa Yanikana Telen Bepali Amenzalo Yanikana Telen Bepali Amenzalo Yanikana Telen Bepali Amenzalo Wabantu Popa Yanikana Telen Bepali Amenzalo Wabantu Popa Dalit bola ga Chislere Serino Chisle Dalit bola ga Chislere Serino Chisle Dalit bola ga Chislere Serino Chisle Dalit bola ga Chislere Serino Panse Kisho yenagera panage ushinga Asante DJ.
Amanda Nxazonkana we Richards Bay FC neKaizer Chiefs amphela ndaba kasazi noma ke izophela yini indaba nanke kakumbombo kodwa ke kasazi amathemba asethe ukushabalala kodwa ke iKaizer Chiefs lapha ke emuva ibukeka ingelona iqembu elithe ukuqina mawubheka nje namba ke abalandeli ke ungakhohlwa zibonise ugqoke nje nawe nje ubheka nje abayo ke iKaizer Chiefs bakhona abantu bathelekile ukuzobheka ngempela ukuthi ubani osemsebenzini wenza ibhasi lakho loliwa liyokushiya wena ungena ngo10 njalo nje ubula kanti ke umdlalo muhle nina bengwa lasho lasuka lahlala empela ndaba Richards Bay ubani ozonqoba umdlalo kodwa ke iKaizer Chiefs mayiqeda la namhlanje ibhekile ukuthi ke mhlambe iqinisise indaba yayo umbango wesicoco kodwa ke kasazi ngoba nansi iSundowns phezulu iPirates phezulu naye iSundowns ngo41 balingana ngayo ke lapha igoal difference phela umehluko kanti ke HWS discuss xoxeni indaba eqonde nalo ke lapha ke ibhola uzothi ngempela ke at SuperSport TV la uzokhuluma khona Lundi Mahala nangezama ukungena naye ke lapha ke uBradley Cross kodwa ke walala kahle ibhande layo lapha ke Richards Bay lo libonayo engakalwenzi ke lapha ke lona ke ushintsho ngeke uBradley Cross lo mbonayo ongene ke endaweni yakhe uInacio Miguel kulandela ukuthi ke uMiguel uthethe uyadlala wenza ke lapha ke warm up wathinteka kuzoba mnandi kuthele muhle umdlalo inkazi intaka ibekela amazolo mawubuka nje nangiya kuphuma olokunjalo naye ebhendini la iKaizer Chiefs evela akabi ngakanani asekwenzile kodwa ithemba likhulu ukuthi mhlambe uzoya ngokuya ke thola iGame Time yelo card yeke yena lapha ke umthethwa ngaso isiwombe sokuqala Bradley Cross thinteka lapha ke sihlakaleni indaba yakhe indaba yethu phetho uyena uMahala ekikaga nina bengwazi nzima kunzima kanake lilapha ke lona uhlaka verify session chile Serino Teto France Mchezi Solomon wenza umdlalo wakho amashumi amahlanu namhlanje Siri Icona Mabua pass Biena lapha Biena ke lapha ke mova foot Krege disegna wenzake lapha ke Senya wenzake lapha ke Sibangani Zulu obuya njalo lokho ke ekhona Shasa glahlo Bradley Cross Silva Sibangani Zulu Chisleto zamfaka incindezi abekwa phansi ibhola lakhe lapha ke uChisleto imvana qinisile ngithi kini ukaphela umdlalo emlandweni wakhe lapha ke uChisleto 298 wemidlalo ayidlalile kusukela ngo2016 aqala ukudlala umdlalo webhola unamagoli angu53 kuyakutshela ukuthi hayi khona khona sinye ngiyamkhumbula nje lo mgadli iKaizer Chiefs yake yamthola Paez uPaez naye wayene record lakhe nje efika la kwiKaizer Chiefs ke ikinakho nje ukumangaza iKaizer Chiefs ngabadlali uyibuzeke manje igiqa ezinye zako Ajemang usabakhumbula ngoba badlali ngempela babethi mabefika babe ngabalingiswa abamqoka kuyona iKaizer Chiefs kodwa ke isiko elinye iKaizer Chiefs ethanda kulahla elika coach
iKaizer Chiefs yayikuthalela ucoach ozothola ukuthi awumazi usukaphi kodwa into azokuyenzela yona izokumangaza. Ted Dumitru bafika ngo-1986 naye ebathatha khona lapho nansi ingena futhi ke iKaizer Chiefs oqhamuka naye cross lapha ke eyinhlekweni udazikona nanti yaphuma Jeff Hudson. Abanye babaqeqeshe ngeke bakhohlwe Hasime Tukral wayeneso nje umtawunge labaqeqeshi ngendlela yakhe ngoba ke ngikhumbula ngazo ikhathi ze-apartheid u-Eddie Lewis wagcina eseqeqesha amaqembu amabili eqeqesha iqembu le-Bet University aqeqeshe lona iqembu le-Kaizer Chiefs. Ubani wakhumbuka kusabhuke kakhulu-ke lapho Mainstay no-BB Top 8 kodwa ke kuyakutshela ngempela ukuthi-ke the Glamour Boys uma sibaya singena emlandweni webhola sithi-ke iKaizer Chiefs ngoba marketing into ababeyazi bayiqala 1987-86 uMax Maponyane wavakasha enkampanini yakwaBell ela emva kwami Select Sport wavakasha iSelect Sport kwase kuvakasha uGary Bale kwaBell nansi hamba futhi iKaizer Chiefs ingena ngizoxoxela isitori leso ngoba indaba yakho indaba yethu ngena namadoda lapha kuvele bar angafaka Silva 40 Silva totally goal kick lapha ke Kaizer lapha ke Richards Bay akhala abantu bathi ashintsho lomuntu barola izandla bari change maphesheya nenkundla kodwa ke sanzi kodwa ke bengisakutshela ukuthi ke Bale ke mayifika lapha ke kwaBell ke nantsengena uMahala inhla iphola kaMahala lapha ke bekuthula Nkumele ingcindezi yakhe ahla siphumule Dylan Solomon sibanga nesizulu kodwa ke Anton hamba futhi liyophuma ngaphandle Gary Bale bafika kuma-home zone fakwa amapali kwashawa ama-penalty bawageja abanye xhaso ukapha iKaizer Chiefs ngaleso sikhathi uNdina Mthembu wasowanceni waba ne-tracksuit ayinqoba lapho ngoba uyena owakwazi ukukorela uGary Bale igoli wabuye futhi wasave ipenalty yakhe uMax Maponyane okwakuthiwa-ke yiqhuba wayidlala-ke kakhulu kulona iqembu lejuluka Oskinya bayawazi lo mlando ngoba-ke sila eRichards Bay soxoxa umlando ngeRichards Bay. Thanda Royal Zulu kungaleso sikhathi ixaswe iyona inkampani yakwaBell obona bona-ke lapha bekhanda lenkundla bona laphana-ke o-Agrippa Nyauza angisambone ey'nkundleni phupho lakhe lelo Agrippa Nyauza nampa abalandeli lapha nangeke Mfoka Ndlovu lo mbonayo sithe ukuthi mhlawumbe uma ingangena ngakwazi-ke ukulekelela iqembu yenze-ke nanti-ke ushintsho bezolwenza angiye ngathi-ke kuya ngathi-ke umduduzi shabalala-ke lwana lile Boklori nangenaye-ke sisuka phumela-ke ngaphandle sukela umsebenzi mdlalo muhle ezandleni zethu nangoPanza kodwa-ke uvele pha ivalile-ke laliya bhola Sibongiseni Mthethwa eshe Bradley Cross Barnes Key story uTipola elakho Kaizer Chiefs Nhlanhla Mdluli principal eBelia Primary School ukuthi hayi Kaizer Chiefs ayisabukeki Bizotwane mfana waseval Themba lamahumusha ma-Respect City la esimazi khona nanti-ke lapha-ke ushintsho
Claude Lilepo ngiyamthemba ukuthi-ke mhlawumbe uyena mfana-ke ongangena uza kulo mdlalo nje nawo Claude Lilepo. Sibheke laphana-ke emlandweni wethu emaphepheni ethu kude khona-ke sibona ibhola libekwa phansi laphana-ke wena-ke ngathi-ke uzoyilanda laphana-ke u-Adrian McCarthy. Kuyasinda Sereno Sibane Mtungwa ivimbile-ke la liyahola Sereno akukho kutheni kanti-ke mawubheka laphana-ke Claude Lilepo esimbhekile umfana ansingena futhi into kaMahala kumete ithuba lakhe kodwa-ke liyabethusa ibhola be-Richards Bay uma befika abanakho bayagijima kuze kweqe ugumede-ke la hhayi phakathi walo mnguni ngeke ugumede ngeke qwabe gijime kwaze kweqa qwabe kodwa-ke umsebenzi wakhe uqa Claude Lilepo shintsho lwakhe Anson Dwaimane Shawe sakulahlwa nanti-ke lapha-ke ushintsho Sereno uyaphuma Tutuzi Shabalala Claude Lilepo Tutuzi Shabalala naye la uChislek baphumile Shabalala ungenile umshengo Sidwabe Sinothuli yellow card ngathi-ke i-red card mangabe-ke bayambhala umthetho na kodwa-ke eyakumthembu i-yellow card yesibili-ke ye-Richards Bay enye sikubona-ke kumcineka kanti-ke nampa abalandeli be-Kaizer Chiefs abakhona amakhosi ajabulile awushiya mntanami uyeka mntanami yazazi lezi zokuthengwa ey'nwele kahalbhoma yeka athi weave uma beyibiza abafundini
angeke lapha kamthuthuzi Shabalala Glory Lilepo futhi Lilepo kamthinto Lilepo kanti-ke Betway Premiership lisegazini zibonise qoka Villiers qokele iqembu lakho thole imali engango-20,000 rands uma unayo i-account yase-Betway kanti kanti-ke sizomemezela nje kungekudala kanti-ke inqobi wethu kanti-ke indoda-ke enophondo lapho Nkanyiso Mbeko enqobe-ke laphana-ke lo 20,000 intokozo-ke ekuyena njengoba ubheka nje abalandeli bonke babheke ukuthi-ke mhlawumbe babone ikhulu hawu Morocco Swallows elithi tinyoni leti etibomvu ngale nkani madoda umhlaba aqedwa i-Kaizer Chiefs Swallows All Saints Cup JPS Dole Player Special Castle Challenge yeke leyo nalikhanda khona kick enikwa iqembu le-Richards Bay khona kick lapho enikwa iqembu le-Richards Bay hlela udonga lakhe lasemuva Sereno Phumile Claude Lilepo khona kanti-ke umile-ke laphana-ke uBans phakamise kamnandi uBans thethwa oshaya ispini Lilepo Lilepo De Silva free kick uthi-ke kanti-ke usabanqanda mazombalwa Mahala ayogwetha imbuzi egoli imbuzi intondolo yazi intondolo engasaqali-ke ngakhumbula mbukamyeni gethi ikhula nanze-ke enye ikhora kick Thembu hlokoza ngekhanda uMesipam Themba lamahumusha Papizothwane kufanele naye mhlawumbe athi ukubheka ukuthi yini angayenza uzama ukuthi mhlawumbe athi ukulithinta laphana-ke iqembu lakhe athi ukulithintathinta kodwa angiboni lutho phumela-ke ngaphandle impela ndaba simo siyabavuna angumthetho bamvimbile laphana-ke uyena-ke uFalvio Silva Sibani Mtungwa bamvimbile offside-ke laphana-ke uMahala izinsizwa zafunde Hammarskrall mile ishawula yini ngaliya ngemuva kanti-ke uma ubuka nje-ke laphana-ke i-Richards Bay
njalo mazithi 46 to 60 minutes yabona ke indlela yokukora kale bayingozi uma belapha ke umdlalo ususe kwikota yokugcina kodwa ke lokho kudalwa yini ukuthi ke bane team energy thethwa incengo njengamanje ke lapha ke Kaizer Chiefs bayabavuna ke hayi Kaizer Chiefs iqembu likwazi ukukora kodwa ke nansi hamba nayo ke lapha ke uShinga Claude Lilefo Solomons kodwa nokho video esibani mtungwa ayithikithela mtungwa ufuna Lundi Mahala bamvimba suku umsebenzi ibo ayithinti amabhesaniya angayithinti amabhesanina hey ikhaladi empini shawara diksana zefoto lapha ngene inkomishi hawu kwaba nalo yaphawu nje hawu ikhaladi empini kodwa nange bakhalima iyelo card nxa zombili ngoba ke bobabili ke ngokuhlathuka tempeni kube isulumane leli mayi ke sawudlala ke umdlalo wakho landelayo kufana naye ke lapha ke umthethwa uye ke uLundi Mahala angikwazi ke lokhuyana kodwa ke ayikore le Bay unzima kuthina abalandeli beKaizer Chiefs Sipho Ndlovu uyakhala kasibheke lapha ke nansi hamba nalo lapha ke ibhola Carla Good Hope kunzima kule Kaizer Chiefs yamanje yangena futhi manje lapha ke uShabalala thuba lika Silva save yakhe lapha ke Sibangani isiZulu bethola iservice kuyena uShabalala emdlalweni anti-goli Bans ayithuba lika Kumede Charlie, yo, ibukekela ibhalo emehlweni lelo goli wakwenza umthineka lekho Richards Bay shaya igoli elibalulekile angiyazi lento yethuma umphelandaba ayikomindota alandeli beKaizer Chiefs nyamanje bashaya abe Richards Bay bashinda enjabulo Stevens zebrazil ukuthi amsabuka lapha ke nansi ke la le pass kodwa ke lifike behlasela beKaizer Chiefs hlakusana imthethwa bayishaya abayinde iphala sibheke lapha ke uSasco ayothola igoli lakhe lesibili hamba njalo lelaphola Telkinwela yena ke lapha ke uSasco bangachitha isikhathi wezisonge ndaba tefu plus ngo Jambanz 10 yakhe lapha ke
ayihasha leyo angithelelikhuli ayijabulu ngoba lapha-ke Richards Bay unqobo njengamanje nange-ke uyangena uNkosiniphile wakhandwa uyena laphana-ke uNkosiniphile Ngcobo wakhandwa laphana-ke uyena-ke wamnika ithuba uyena-ke laphana-ke nangena Wandile Ngema futhi Mlondi Mahala naye-ke laphana-ke uNox Mthizwa ayimile-ke iRichards Bay ukuhlasela uWandile Ngema ozoyinika leya nto leyana kanti-ke kumanje nje kuyiphethwe i-Premiership lisegazini Richards Bay 1 Kaizer Chiefs not Richards Bay uthwine-ke umdlalo wayo wesithathu bamdlala kabi Ross Bradley baningi abakhalayo abayo laphana-ke Richards Bay abaningi abe-Kaizer Chiefs bathayi bayaphuma kule nto banelisekile neze abantu sukile umsebenzi ansia ke da de call ansia ke lapha nangeke Wandile Ngema solokhu engenile asikabone Enzo Mgakanane Mfana ngiqinisile ngithi ukuthi-ke ngiphumile kepha angimshile enkundleni kusho lapha-ke uChester nansi iKaizer Chiefs ke nango-30 points Richards Bay izoba no-23 namhlanje ngoba ifike lapha-ke inawo 20 points kanti nansi ingena futhi kodwa-ke kunzima wona umdlalo awuzange ube yilento ebesiyicabanga nansi-ke TS Galaxy kuzoba phansi Kaizer Chiefs endaweni yesihlanu naye lapha-ke 30 points kodwa-ke kusasene isikhathi uma ubheka umdlalo awukafiki ngisho ku-20 times sazodlalelwa-ke u-30 points uma uthi 10 times 3 sengawina noma ubani league asibheke uMoses Mthembu izinto abefanele ngabe uqale ngazo isombe sokuqala kodwa kuzobe manje akakaze Richards Bay ibheka ukuthi-ke wina umdlalo wayo wesithathu neqembu layo lapha-ke iKaizer Chiefs uma ubheka nje nansiya Richards Bay endaweni yesishagalolunye kuyena lapha-ke 23 points babanganaso-ke Stellenbosch kuzoba-ke umdlalo wempela onzima nazo abazovula naso ngithi-ke Stellenbosch badlala ngaso-ke lapha-ke 7 la kuyona le nkundla abayo-ke Richards Bay kanti-ke sukele-ke umsebenzi bahamba futhi lapha-ke Nox offside kuNox Mthizwa sebenzile-ke lapha-ke uYankee abalandeli abaneme neze ke sibheka uNkosiniphile Ngcobo ngikhumbuza uShaka Ngcobo Shabalala Mthu wahamba uSiri lapha-ke funa ngali yaphansi futhi nansi iKaizer Chiefs shama 1-2 turn yayo enhle futhi ngena ngaphakathi kodwa yabela phansi kena lapha-ke uSolomon anguPartman futhi nansi cross yakhe thola ikhona kick lapha-ke iKaizer Chiefs balandeli beKaizer Chiefs abakhona
ayikholakali lento. Kaizer Chiefs kunzima ephefeni kodwa sithi ikhosa liphela moya kodwa ngathi ke umndeni wakwamtawu ngifuna ukuqeda khosa liphela moya kodwa ke umndeni wakwamtawu ngifuna ukuqeda nya anti-cross Richards Bay asuka umsebenzi aphinja uyena ke LDO umakha uyena lapha ke sebenzile ke lapha ke Shea Paul njengamanje yabekwa lapha ke ezinyaweni McCarthy Mabua spege foot ke lapha ke Velepai waikika ngalo bekiwe lapha ke ezinyaweni kuyena ke Ngcobo Nkosingiphile bile ngale kuyena ke Luke Partman bamvimbile isenyaweni zakhe lapha ke ukhanda lemali wasuka ukhanda lemali waginqa wasuka umsebenzi ebeka kuyena ukhanda lemali wabeka lapha ke phansi kuMoses Mthembu anguwandile mawowozela onda madoda wandile ngema ufuna ukuhlikihla kabili kathathu waphosa futhi wabeka ngaphakathi lingaphi ke enyaweni zakhe futhi nangihamba futhi ke yabiyele emuva futhi ke lapha ke Mcineka ngathi ke usibangani Zulu cramp muscle pull Ashley to pray bayambiza bayamthemba balandeli Ashley to pray Mbonile uKano lapha na evela nangu Ashley to pray uyaphuma ke lapha ke Asan Velepai ngena ke Ashley to pray kholakali lento abalandeli beKaizer Chiefs indumalo iphalwe emehlweni kubona Ashley to pray benza ushintsho Richards Bay isalo 13 minutes uqopha umlando ukushaya iKaizer Chiefs yokuqala kuleli kwelaKwaZulu Natal kwelaKwaZulu kanti Richards Bay siyagcina ngoba ngo-28 November uSibangani Zulu faka lapha ngaphakathi Ngema wasala ungema ehamba uMabua ifanga phakathi ahla siphumule Nkosinathi Mcineka lapha ke Ozimphiwe Mcineka ayishasa kwelahla kena ke ushinga yabela ke kena uNgcobo ansingene iKaizer Chiefs Solomon fike la mehluli Paul Solomon alandele bakhala ngoshintsho abalandeli beKaizer Chiefs aphatheke kabi kunzima
nansi futhi ke noma nangu to pray asanele vele bay Ashley to pray Karage Nashikwa Tuli wasuka umsebenzi Sibangani Zulu ashasa kwilahla buyele emuva futhi Ashley to pray Look Batman Solomon Shago Batman kingamuva futhi Kosimpile Ngcobo Brady Cross iyancenge Kaizer Chiefs Vinjo wahua ushinga anyonza kala panage Gema kodwa bamthintile inkundla yinhle namba abalandeli ewe madoda isale nombani shift la ngolokhu mbuzile abalandeli beKaizer Chiefs abaphela moya intenca uyeke la esimbonayo unabo lapha ke osibekho abalandeli abayikholwa lento abalandeli abayikholwa lento nje-ke lapha-ke ibhenshi le-Kaizer Chiefs abanye omunye la enkundleni zokuxhumana uthi-ke sekufanele bayizisule bayihambele bona ngaphandle ukuthi baze mhlawumbe baxoshwe sazokubona-ke lokhu kungenxa-ke yokushintsha kwesizini-ke manje umzimba usuqala manje usho kanti-ke nampa-ke abalandeli bayekele futhi kanti-ke sazophuka nje-ke laphana-ke uGumede okuyena-ke ukholekela igoli lawo laphana-ke nake sibuke-ke igoli lakhe naye ucishe waligeja leli goli uGumede awubuke la nansi yale cross nasi lesi sikhathi i-Afrika sichitha naye umthetho awukube uyile ebholeni ubengakwazi ukuthi kuyayivimbe kodwa-ke sesiyibona kwesibili sekuyinjabulo-ke kwabe-Richards Bay ukuthi-ke nayo le nsizwa-ke ishaya igoli uThulani Gumede sithembe-ke ukuthi mhlawumbe iqembu-ke lingenza kahle ligcina-ke liwuthola-ke la maphuzu-ke agcwele amathathu awushiya mntanami ejezini le-cricket lapha Shetinel Pink ungakhulumi kakhulu uthi usubuva ansi free kick-ke laphana Vuma uselilande nethini kanti-ke Richards Bay iyozidlale-ke la umdlalo wasekhaya neDurban City nalo liphakama ikhanda futhi Durban City ekuhambeni bawoze bebuye-ke neStellenbosch ngomhla ka-7 la ekhaya bane-Orlando Pirates ehambeni ngomhla ka-11 mabesuka la baye laphana-ke kumaZulu ngomhla ka-14 nansi iDurban City-ke ekuhambeni njengoba ngike ngasho 22 bazobe-ke belapho kanti-ke uyakhala umcineka ukuthi madoda isikhathi sethu sokuzihlela lesi
ipapampa ibola Dwaimane record le-Kaizer Chiefs linzima khambeki yakwenzeka lutho iwin iyaphika mcineka Claude Lepo Knox Mthizwa fika kuyena uNgcobo hlikihla kahle futhi aphinde uNgcobo futhi nansi shaya intingwe ahla amaphase sibheke lapha ke Mabuwa Dylan Solomon washaya uNgcobo zama ukucindezela ke iKaizer Chiefs liya kumduduza khona Shabalala sebenzile ke uSkhakhane yabuyela ke Aiden McCarthy futhi passing aliya kuyena uDylan Solomon Batman Luka fanele angene ngaye ahlehla ubuyele emuva yabuyela ke phakathi kuMabuwa iyangena iKaizer Chiefs dance 10 kaLepo kodwa ke wasebenza ke lapha ke yena ke lapha ke sebenzile ke lapha ke uMgcineka abalandeli beKaizer Chiefs abalahlile ithemba neze abeMamelodi Sundowns yababona ukuthi ke intokozo ikubona Dumela Makhosi yasinda lokhu game uthola ikhona kick awushiya mntanami nansi-ke khona kick bezoyithatha Sibangane Zulu kumele avele aphume ngoba ke sekukaningi ekhala ngakho lokho kulimala kuthiwa ke ibhola lingakubulala bavikile bavikile umfana ukuthi hayi football can kill you really death masiya captain balandela bayikholwa lento phumile kungena ke uLwandile Mabuya endaweni yakhe lapha ke Sibangane Zulu thuba futhi kodwa alkeeper beKaizer Chiefs uWandile Ngema Kumete phumela ke ngaphandle abalandeli ke bakhona la ukubuka ukuthi ke Kaizer Chiefs ke manje sebekholwe ngayokosa ehamba ke manje ifuna ke ukushaya ke lapha ke amagoli bathi ke baluza imidlalo emibili kulandelana fakwa ngaphakathi Luke Batman abile uSibane Zulu mzuzu mhlanu ezongezwa abalandeli beKaizer Chiefs abalokhu bekhona njalo enkundleni abamabhaneya nansi igqoke Richards Bay manje uyaligqoka nange hawu uShamasa wenzani uShamasa useyalifihla leli leChiefs abalandeli beKhosi kunzima
Once again my Kaizer Chiefs. Ainsley cross. Nancy Buermo futhi. Kodwa ke Nancy ihamba futhi. Kaizer Chiefs. Nancy throw. Akasibheke ithuba lokugcina. Knox! Wasebenza uBruce. Kodwa uDoge Praise yakhe laphana ke. Safe kaBuvuma. Tic-tac futhi uVuma. Sebenza omuhle kuBruce Vuma. Montagalahlwa. Tiavutha veplazini kujampeka uNox Mtizwa ithola ithuba. Tiavutha veplazini kujamu wacindezela fanele ngabe uthola ibrace yashawa ibhola yaphuma kodwa Hansi iphinda ibuye futhi ayicakula uBruce Vuma ikhiphela ke ngaphandle khanda lemali ethi icindezela ibhola ithinta ngaleyo minwe yaphuma ngale yaphezu kwepali kaIndumalo kwabaningi abalandeli bebengaphandle bebheka ukuthi mhlawumbe bengaba igoli elingenza u2-0 kunika lapha ke ukuthi impela iqembu leKaizer Chiefs likwazi ke ukuthi mhlawumbe licindezeleke ke la kodwa ke nanguThuli nalo kuphakama futhi uMaspam ke lapha ke nalethuba kodwa ke Nancy ibanjwa futhi sokumsebenzi yabira ke ngaphakathi Thuli yakhamba iRichards Bay azama ukucindezela ke manje ayibuyisele emuva Richards Bay ke manje iwina kokuqala ezinyangeni ezintathu sibonge ikhona Salfo Mtali nakunina nonke benqome ulimi lwebele kodwa ke buya ngathi ke iRichards Bay iyasala hleke ihlamanje wandile ngema hlokoza njengamanje Nancy Richards Bay iyashaya njengamanje iyalihlekehla nhlomsangalya nangafa hlokoziwe futhi venja uyena Nkosi Mphile Ngcobo aginqela ngale phansi uClotty Lilepo uhamba nalo iyangena iKaizer Chiefs ifuna intebilana kodwa ke kwasinda futhi kanjalo Anton Suka libuye emuva ikhanda phuma ngaphandle na free kick ke kodwa na kuyona ke Linda Ndonga we-Citizens uthi abadliwa abavakashile 4 in a row sothini ebantwini awukazi siyawuthini ebantwini abalandeli yahlanza inkundla manje Gumede Sibani sebenza uSolomon check yakhe bibaleke ngendlela ongakazi uyibone Mhlathuze Sports Complex ina corner kishiwe futhi yona ke iKaizer Chiefs phelile ke 4 minutes wasuka umsebenzi phakamile Nox Mtizwa ngema shayise palini safe futhi enye corner kicker abicindezele lapha ke Richards Bay kuyasinda tiavutha veplazini kujamo wandile ngema tushaye kulakhe hlanhla yaphika Nox Mtizwa isethe kahle bheka nje shayise palini ayitholakali nezange qhamuka yaqedela kodwa ke
sekuphelele 5 minutes. Nango Luke Batman, Ashley Dupree. Wasuka umsebenzi. Claude Lidepo, Sibani, Atino Mpempe, asala maphuzu Mphelandawa, shawa iKaizer Chiefs. Oh, amahlandla amahlanu kulandelana. Ayikholakali lento. Mpumelelo Mkhize, Indumalo ibhalwe emehlweni kuyena. Ayikholakali ke lento. Suke Maritzburg ke uzobona umdlalo. Ngeke lapha ke uNqobo benomdlalo omuhle kodwa ke inhlanhla mayiphika eyapheka.